ask me if I love you, and I choke on my reply. Donor sekarang, setetes darah Anda, nyawa mereka. Mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Ya, udah periksa HB-nya 15,7, siap untuk donor hari ini. Oke. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just Hari ini donor tercatat yang ke-9. Ada 3 kali donor lagi yang tidak tercatat. Namun yakinkan bahwa donor darah sekarang, setetes darah Anda, nyawa bagi mereka. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I like to break you and drive you to your knees. At times I like to break through and hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you've tried. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister, but then the passion Ternyata tidak butuh waktu lama, sudah selesai donor yang ke tercatat 9. Oke. and I have to close my eyes and Akhirnya ini berhasil untuk menjadi pendonor darah. Setetes darah Anda, nyawa bagi mereka. Donor darah sekarang. hold you till the fear in me subsides. Darah ini bisa bermanfaat buat yang lain, terutama kalau kami untuk melahirkan yang membutuhkan darah, Pak. Setetes darah Anda, nyawa buat mereka. Hari ini kita mengikuti gerakan donor darah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Mudah-mudahan lancar semuanya.
Jadi teman-teman, kita donor darah, setetes darah Anda nyawa bagi manusia. Oke, coy. Terima kasih Pak Warka.